Thank you just delay gaming like some see on the YouTube kit has learn English with kism so they talk number it so young get pewada and kissy you do this in your tambo dojina, Teritama tambo pewada the number in its hamala kasu than dash delay shoe and it tearing yindungi jushi jura the carrico lecture the nangan and the engine and the syllables later pegin and the tech par ra inji yi pa ringbu do jik ti ne re thungdung chi ne re ra ta letter chu gi chik do ta pen chik ringbu acknowledgement do yo ga che ra ta chik thungdung bad do jik ye ga chi ne re chik di ko che jam khan de re le je ra chek par kha chu yo re le je ra di ko la jik jik sena sam stro kha jina phama gi thangbo ta pu chung chung la letters tidang lapcha lodang lapcha small letters shingi consonant shingi vowels long vowels short vowels thangma shingi achera ta chik pha lo gode sambole ani khojula con con labore ra ani yang bat labore le yang kho khati khol che go yo adi yang tis chikali rojik thegi sa re roj nyen de sam gidra khasang ara la ndi yi tang ye jors ra indi chik chedang roj yor we khande chur we le ani ngi sambala thari ngi nyen tu di ran chu shi ga sena chik nabaling is to bend roj sigre sam sra la sota nyen tu di go chu in the wrong motive pe mangu chas kong ma chu syllable lecture di kharila na ngado phege na thangbo kharile na chekwar le derwa ni numbering is 6 tin derwa dinang la syllable khajur la na beautiful lani syllable sum chelra ta ngado namgi inji shinge roji na da kho chigi ta da le ho roji da ra beautiful re la chi bus mas mara ine ya bu chung chung la phama su gi su su lap ti samula inde ta bu chung chung na thangbo ni wa roji de ji khakbu roji chaga chin beautiful le chig di rang me ma che ta chig sawa roji ring bu roji na lo ma thuna ra lo dang khanji re le jorwa the kharil tawlena syllables the syllables le the kharil tawlena vowels English nang la vowels yorwa short vowel sounds long vowel sounds big hishum ra dadang tuen changma vowels rang ki game re ra ani ta the syllables le the khodu definition do the kharil a part of a word that contains a vowel and it is pronounced as a unit group chik gajlo ra penisne de la view le the group chigre t le the group shemba chire full beautiful le the ko kharche so groups sum cha so unit sum dora beautiful le odela khare dinala 3 syllables yore le ra the syllables ta dang shemba khare le jaw drop khaju chhadu le jorwa la ko du chache beautiful le ni themasum drop chisa o tin ro ta dang shemba chire that the coding how we are cherata conditioning how we are the chik chawa in the tanganju syllables ki types and rules do you type yang do you right ne thari nindung dinala ni rule shida type sum chiku chik shi in the ani di hangma di part ni wa dinala shi plus the rules the types machine la manzo vowels nga di chik kharim ba goni chik refresh chik chura Tambodi A oops E ये थैंकी दिले जल्दी शायद बा जल्दी गोश O and A so dinga di vowels nga di bacherwa the vowels nga di khari ba ha gore the okay rule la do nderwa rule thangbo di khari chido v c v now what's v what's c ra nga zo v khari c khari la di ha go bacherwa okay so I have 2 more flashcards over here so v means vowels ra and c represents consonants the vowel the consonant la jo thebanya thwa chendra and so the thangbo del dunda v c v le vowel consonant vowel chik khashis interleave darwa and checham de kharil ta olena vowel consonant vowel la ta oyore penetration ngi ta thanda chik khashis chiti indarwa
so ni ki parche this chu din khilemba tharing bule de yigi thira ko che seu thong thong mindura so that the type type marta rule thangbo dikhare vcv le di vowel consonant vowel le di jamche orla so khandi dore na pensation ni der chik chik chin derwa basic basic ra basic len ngajlo shingi roine khandi chin ko basic lene khol syllable ni yo khande ha hore ra ta di tar thangbo vowel che wa pe ke chimbur ra vowel khar kho to de to a is a vowel I is another vowel ra vowel ni le so an khurang ki mala consonant chik te tak tak le so ra ta jam li khwa che odu vowel thangbo de jam che oda so khoni nyam do loere khunju sum nyam do loer basic how many syllables are there 2 right okay so the next rule is we see and we ko jam che de khwal che to thangi jam che de vowel thangbo la che do ta thanda jam che de consonant la che do odi khurani gi khewa de odi le chhar do pronunciation ngi gi example to chik chik thiwala jina cabin 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 na du thangbo vowel ni de motion go ko a vowel che e di I di vowel che ani kimala consonant khorang le dora che di ne khwala che odo di gi gablola consonant gi gablol che odora ani khotus chini che di khokhar che so gap in cabin thangi di basic cheswa ta ko che sam norna ani english ki khalore pronunciation the reading the changman norgir tera odi gi che sam di khandi che odo o tus chini sial ra rule thangbo do the rule thangbo ma na rule niwal yamna khandi do le jura ta di rule thangbo the rule niwa che sumba dikhare na vccv vowel consonant vowel ta ngonjo yan chik chi thi ro ta nagi thangbo we have to identify the vowels in that word ra Mishna, I'll just write a word like doctor. Doctor, right? As a boot in Japan, everybody wants to be a doctor, right? The doctor, the call a syllable need condition in doctor, let me condition lowering on the doctor, do catching law, your Marie Legera. What did I did there, rule did there, candidate. The rule di do re la dia thiwasle siro di rang do re le de khandi ha go re le di thamang la rule sheba dum zu khari do chik sina ra ani indish ni khura ha ku ra o di khandi chin di mi ne bu chung chung la thambul ab di chik khurang di ra shi go re la di khe cham bu mare ra phamas so de ro chik lab de ro ni ma chil rule chik lab na ya di go ra so ta vccv vowel consonant thangbo we have to identify the vowels so o ra o cha tine c le the consonant de ni khurang le so ra ta chesam de consonant ni gi ki man che oda so tidu sumnyam de lo re khunju sumnyam de lo doctor le so ra ani the next the vccv vowel consonant vowel kimala vowel ni kimala consonant sum yujo right in the logic system in the so vccv le di ko chik di consonant thangba de la che orla so consonant kimala vowel ni kimala consonant sum di re right ne consonant thangba de la che oda pronunciation na chik lana complex la du sambula thangbo vowel chewra vowel ni dus che ra tin ani ko digi consonant thangbo deta the consonant sum yor la swa the mpl sunga consonant ra odigi consonant thangbo digi dini chewra so kharcha so complex leni loda tinde do jigrewa ta tharingi rule shi di indarwa ani ta manju thanda types sum yor la so types la do la so ta manju types ta indarwa types thangbo di kharile na open syllable chekbar open in yorwa ta pronunciation na khandi la word la na hi la so yang manju vowel
I dila e la oro inegi ngonzo dela high la so short vowel sound di to maswa he la ni high and long vowel sound ten so khasine re khasine na vowel digi kyablo la khare kusi consonant mindo arwa consonant medu khora last la vowel rang ligi na ngonzo long vowel sound di to ngorwa I la ni ra okay ta open how so sara vowel ki kyablo la consonant mena open rail and open syllable rail the vowel ki kyablo la consonant chiklena that is closed syllable ra pronunciation na HID hit ledi deta hit ledi ngonzo e the short vowel sound round ten so chi draten da ya wo dus kyoshor gor derwa hit ra the let how ni gi la chi se derwa namni chuni chikte ngora Kurang cikpu indi high ko dacik thewali di hit chasara laso di yodinde dochire ta thamodena con plus l ledwa l ledi con ledi ngonso consonant la borderwa consonant gi jablo la le letter lejo pronunciation na ni de la letter chura little little leti ngonzuta di condition chesam condition ore lejora little leti condition ko ore lena ni da tin little leti condition ore na thamoya con plus le leti che ra consonant ko do di le ki ni la consonant di t re do ra ko dus ni che go yo barwa and de la khari dure vowel consonant le do ra ta ani kunju sum nyam dolore tini nyam dolore little o tinde do chire di thering anjugi type sumda rule sheet irwa o di thering da rules da types dirai so that thering ni ndu di zami na bale ni so gi di ni ndu ni gi she jo changma ji go ma chi ore ji ne ya chi ale ta dinde roji syllables le dinde isre ani chesam de dus chini che go dwa le ro gi chi ripati chik ni ne ya ani ngata pe chik okay video de se ni ya pu chungsha sam roji nga chungsa ra an namalingi so gi khari ngala namalingi so gi chik ya pu chung du samna khade roji nga chu ro na du sar shina chik ni du di gi wala subscribe button chida o di chik name ra click chik chini nge nga ju gi channel di chomi shuru na share ra khajne di chik number dia phardi chambola ani chik susula ya okay ni ge chigyo di phengi esare ani chik mima number gi ne ya chik sidhe esare le jora ani di ngara la sim shuru ski dra and sonza channel learn english with kizom la please injik subscribe da like share thamma chirona the outro this ring bodo charudu and tharing ingen de sami diba the sishu na namalingi samolo just le tujina bye